ndebano sanga rubyifuza igiterane cy'abayumbe gusa inabyo ziza ariko batubwiye ngo no gusabira abana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Aje byifuza hano turangiza umuntu wese hamagara pe kuyabona ari hafi cyangwa kure kandi mukashagari gusa ase mukashagari tewe none uricaye nubwo warushe papa I miss you. Ndutera vuze ngo nta muntu kwere guterana abandi ku rugamba ukama wegamira kuko bitigara yegamiye twiruganye twararanye waranguze ukegamira kandi nishe mukuru murabizi ko rije president muzana twataka igitara bana sefiwe igitara cy'abayumbe ntabwo ari cy'awowe cy'aba mama ni igitaramo cy'abayumbe dukwere gusenya ubwami bwa Satani. Sema amen. None gamuze abo mama abayumbe barimo baricaye ko barazina mureke kugwana n'intebe muzana kuri podium duhudumiye twebwe ntabantu tunena mwegere hino dutarana timukasamunga gicaniro nk'umuntu wigiriri mwigira imbere dutarana twumva Imana yo tubwira muri kino gitaramo. Turanga papa kandi ufata umurya Bigan.
yewe dayimoni hagati. Yes. Bwana sifiwe. Gahunda y'umuyobozi uyu munsi irarangiye. Ubwo nsingirije mikrofone naje ndayobora iminota 10. Sibyo? Ariko twumvikana. Burije hari abantu baja kure, Reverend ananiwe ashaka kujya kuruhuka iminota 10. Nubona wagarare nsenge dutahe. Tibura umukunga. Bwana sifiwe. Wagize umutima mwiza mbivuge. Sinshinzwe gushaka. Uriya mudamu wegamiye nimba ari umudamu anatambuke niyo mvugaho. Uriya n'umuka yambwiye ngo nsengere wowe. Nabyumvishe kare nguma nko kubyirengagiza ariko mu mwanya muto yadusirimbye numva kumuka mpatira kubivuga. Kandi bibagwe neza kubera kuko niko nahawe. Ndavuga ibintu nka bitatu muka yambwiye hejuru y'umudamu. Nimba ari umukobwa nimba ari umudamu tombaza. Imana iramenye ukwiwe. Ijambo rya mbere muka yambwiye ngo agende mu mwakire yentegere mu gitaramo. Yararagiye muri byinshi kandi n'uwe wacu aza muri societe ya Kinyamurenge nubwo tutari tubizi. Ijambo rigira kabiri muka yambwiye ngo agiye kumugarurira ibyo byari byaranyaze. Yagiraga akazi keza muri ONG, yarakoraga akagira amafaranga, ariko satani aratera akazi karahagarara kugeza igihe hagiye habaho no mu buryo bumwe bwo kugurisha ibintu n'ibindi sintinya kubivuga. Bavuga ngo amen. Ariko nyine dusirembye numva ko umuka mbwira ngo dusuye tumutambutsa tumuzunguruke twongere tumugomorere gakondo ye. Nindangiza subiza gahunda y'umurongozi. Ibindi bisigaye ni private mwihangana. Oya hagarara badusubize mu gakunga gusa. Tibura umukunga.